Amakuru yihutirwa akomeje kugenda avugwa ku butaka bw'u Rwanda nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmez yatangaje imvugo isa n'itandukanye niyo igihugu cye giherutse gufata ubwo bwana Paul Rusesabagina akatirwaga n'inkiko zo mu Rwanda kubera ibyaha by'iterabwoba. Ku itariki ya 20 Nzeri 2021 urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruranisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwakatiye igifungo cy'imyaka 25 Paul Rusesabagina nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba byakozwe n'umutwe w'inyeshyamba wa MRCDF washinzwe akaba rero yaranawubereye umuyobozi cyangwa se perezida. Paul Rusesabagina na bagenzi be barimo Nsabimana Kalisi w'isi Major Sankara umuvugizi wa FRN bagejejwe imbere y'urukiko bakurikiranywe ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba mu bitero byagabwe ku butaka bw'u Rwanda mu bitandukanye byaguyemo ubuzima bw'inzirakarengane 9 abandi barakomereka bibaviramo ubumuga budakira ndetse byanasawurwemo imitungo myinshi cyane indi irangizwa n'ibitero byabaye hagati ya 2018 ndetse na 2019. Mu byaha 9 Rusesabagina arakurikiranyweho urukiko rwasanze bimuhama hagendewe ku miburanishirize y'urubanza gusa rwasanze icyaha kijyanye n'iremwa ry'umutwe w'ingabo bitemewe bitaje kumuhama. Abari bashyigikiye Rusesabagina bagaragaje ukutanyurwa n'itabwa muri yombi rye agejejwe imbere y'urukiko bakomeza muri uwo murongo ndetse no kugeza ku munsi yakatiwe n'urukiko mu Rwanda. Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmez n'umwe mu bagaragaje gushyigikira Rusesabagina kugeza ku munsi yakatiwe n'urukiko. Rusesabagina kimara gukatirwa imyaka 25 y'igifungo, Minisitiri Sophie Wilmez yahise asohora itangazo rivuga ko nyuma y'inshuro nyinshi cyane Ububiligi bwagaragaje impungenge kuri iki kibazo Rusesabagina atigeze yungukira ku ihame ry'ubutabera buboneye by'umwihariko ku ngingo y'uburenganzira bwo kunganirwa. Itangazo rye rivuga ko ihame ry'uko umuntu utarahamwa n'icyaha aba akiri umwere ritigeze ryubahirizwa mu rubanza rwa Rusesabagina, ibintu ngo bituma rero imikirize y'urubanza rwe yibazwaho. Guverinoma y'u Rwanda nayo yahise isohora itangazo rivuga ko amagambo ya Sophie Wilmez agaragaza n'ubundi ruhande iki gihugu cyari cyarafashe kuva ku ntangiriro z'uru rubanza rwo kunenga ubutabera bw'u Rwanda. Umunsi kandi hahise hafatwa umwanzuro wo gusubika ibiganiro byari biteganyijwe ku rwego rw'abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'impande zombi no kuvuga Ububiligi n'u Rwanda. Sophie Wilmez yaje kugera i Kigali ku itariki ya 25-26 Ukwakira. I Kigali habereye inama y'abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango umwe bw'Uburayi ndetse Minisitiri Sophie Wilmez yari umwe mu bayitabiriye. Ku itariki ya 26 Ukwakira 2021 yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi yunamira inzirakarengane ziharukiye ashyira n'indabo kumva ndetse anasobanurirwa amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Sophie Wilmez kandi yageze kuri kan Kigali ahiciwe abasirikare 10 b'Ababiligi ku itariki ya 7 Mata 94 bigizwemo uruhare n'abarindaga Perezida Juvenal Habyarimana. Minisitiri Sophie Wilmez mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Vincent Biruta bagirana ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi. Mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru nyuma yo kugirana ibiganiro na mugenzi we, Minisitiri Sophie Wilmez akaba yavuze ko ibiganiro byabo byibanze ku ngingo zitandukanye. Yagize ati twagiranye ibiganiro by'ingirakamaro, urugero no gukora inkingo. Ati muze ko Ububiligi bwafashe u Rwanda muri ibi bya COVID-19, ati kandi tuzakomeza gufasha mu kuba inkingo zakorerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yakomeje agira ati twanaganiriye kandi ku bibazo byo mu karere ndetse birumvikana twaganiriye no ku kibazo cy'umuturage wacu Paul Rusesabagina. Minisitiri Sophie Wilmez mu itangazo rye yari yagaragaje ugutesha agaciro ubutabera bw'u Rwanda avuga ko butabereye Rusesabagina, ariko kuri inshuro yaje kwemera ko abwizeye ndetse yiteze ko amateka mashya ashobora kwandikwa. Abajijwe niba agitsimbaraye ku cyemezo cyo kuvuga ko Rusesabagina atabonye ubutabera, Minisitiri Sophie Wilmez ntiyeruye ngo ahakane cyangwa se yemere, gusa yavuze ko mu byo yaganira na mugenzi we w'u Rwanda bagize umwanya wo gusesengura neza ikibazo cya Rusesabagina ndetse ibiganiro bizakomeza. Ati twagize igihe cyo kuganira, gusesengura no guhana ibitekerezo bitandukanye, twaje kwemeranya ko ibiganiro bizakomeza. Ati tureba ko ku byo dukoranamo ati byiza biri hagati y'ibihugu byacu. Yakomeje agira ati ariko tutibagiwe n'ingingo ya Rusesabagina tuzi ko iburanisha rizongera rigatangira, ati kuko hari ubujurire bwinshi cyane. Ati rero amateka ashobora kwiyandika kuri iyo ngingo
Rusesabagina Paul imyaka 67 yahamijwe ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba, gutera inkunga iterabwoba, ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba, itwarwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba. Hari kandi icyaha cyo kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba ndetse no gutwikira undi ku bushake inyubako ibigenewe gutwara abantu cyangwa se ibintu nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ubusanzwe Paul Rusesabagina yari bukatirwe gufungwa burundu kuko ibyaha yakoze byavuyemo urupfu, ariko urukiko rwafashe umwanzuro wo kumugabanyiriza ibihano kuko mu bugenzacyaha ndetse no mu kuburana mu mizi yemeye ibyaha. Uyu mugabo kandi yanasabye imbabazi ndetse anatanga amakuru yagize akamaro mu kumenya imikorere y'ibikorwa by'iterabwoba byagabwe ku Rwanda. Urukiko rwavuze ko indi mpamvu yo kumworohereza ibihano ishingiye ku kuba ari ubwa mbere akurikiranywe n'inkiko nk'uko bagiye babigarukaho. RIB, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha, yataye muri yombi abantu 4, Abanyarwanda 2, Umurundi 1 n'Umunyekongo 1, ivuga ko binjije amahembe y'inzovu mu gihugu mu buryo bw'amagendu bakoresheje imodoka y'abadiplomate. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yadukurikiraniye iyi nkuru. Abantu bafashwe n'abagabo 4, Murokozi Desire akaba ari umunyarwanda, Gisa Derrick akaba ari umunyarwanda, Kabura Buryo Syriac akaba afite ubwenegihugu bw'u Burundi, Kagabo Nicodem akaba akomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba barafatanywe ibiro 45 by'amahembe y'inzovu babyinjiza mu Rwanda kugira ngo babigurishe. Biragaragara ko bari batuye ahantu hatandukanye, umwe muri Kongo, undi mu Burundi, abandi mu Rwanda. Bacuze umugambi bate, mwabuze runono mute kugira ngo mubagwe gitumo? Aya mahembe y'inzovu yafatiwe mu modoka y'umudiplomate yanditse kuri Sinelac. Sinelac ni ikigo gikwirakwiza amashanyarazi gihuriweho n'u Rwanda, u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murokozi Desire niho yakoraga hamwe na Kabura Buryo Syriac. Bagabo Nicodem akaba ari umunyekongo. Aba bose rero bakaba baramenyanye aho bano babiri bakoraga muri Sinelac, hanyuma baza kujya umugambi uko bajya bakora ubwo bucuruzi bitemewe. Murokozi Desire w'umudiplomate uhagarariye u Rwanda muri Sinelac avuga ko yazanye ibintu atazi mu modoka ye akabisabira imbabazi, ariko Nikodemu Bagabo ukomoka muri Kongo avuga ko bari babiziranyeho. Ibi mwashoboye kubibonera gihamya? Tubifitiye gihamya ibyo Murokozi Desire ari kuvuga n'amatakirangoyi. Ni kwa kundi bafashwe ukagira ikintu ugomba gushaka uburyo wisobanura, ariko igihamya kirahari, bagenzi be baranabimushinja bavuga no bumvikanye, ndetse n'imodoka ye niyo yakoreshwaga. Iyo modoka yari ifite plaque z'abadiplomate, Desire niyo yatwaraga, niyo yabitwaraga, niwe nawe nabitwaye abyinjiza mu Rwanda, abikomeza abiza mu Kigali. Nk'umuntu rero responsable uri kuri ya rwego, nta kuntu yavuga ko yatwaye ibintu atazi agatwara n'abantu atazi. Ni abantu bari bafitanye umugambi, bari baziranye, bari bazi n'ibyo bari gukora. Kubw'ibyago byabo barafatwa. Ikigaragara ni uko abo bafashwe bose ari abari baje kugurisha ayo mahembe y'inzovu i Kigali, ariko uwo mutafashe n'uriya washakaga ibiro 104 nubwo bari bamuzanye 25, nta kanunu kaho waherereye? Iperereza rirakomeje, ntabwo iperereza rihagaze.